بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيسرني هذه الليلة أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها إن شاء الله. Muna mga katautay manghuransing kami, itukbal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala insalak sa pagsarang syukur. Demikian salawat iban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alladhi addal amanah amu intiyunay sin Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam in amanat. فمن الغرائب والعجائب في الآونة الأخيرة دنها mga amuin غرائب iban sin amuin ajaib maka inu-inu hahuling zaman الناس لا يعرفون علماءهم الناس لا يعرفون علماءهم ومن هم العلماء وهل عليهم حقوق على الناس أون حقوق نلها مانوسيا فالعلماء لون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى إن أغسن الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي لا يخشاه أحد إلا عالم بالله تبارك وتعالى ويرون مغمبغا buat malingkan in aum panghati niya pa amu in pakarajaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ulama ya ahlal Islam jumukup na kanyo in agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. أي جعل الله تبارك وتعالى شهادته مقارنة مع شهادة العلماء بأنهم علماء أو بأنهم علماء الذين لهم عدالة ما marahina kay min ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala hakalabhian sin mga ulama. Mamarahina kay mo in syahadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamarahina kay mo in agi sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini. Ya ahlal Islam, bukun karaysab inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala biya nasim amuin memorize niyo yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ar-rif'atu longhi Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah la tantahi fid dunya fahasb. Di siya tumubtub ha dunya sadya bal ar-rif'atu takunu fid dunya wa takunu fil akhirati. Ar-rif'ah in kataas in darajat hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum lil mu'minina alladhina imtathalu awamir Allah amu in kimahagad sila simpardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wantahaw ma nahallahu anhum iban sin limayu na sila hauno-uno amuin
liyangan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Iban mga ulama, ya ahlal Islam, in agisin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Uno kalong niya magsibo, alladhina yata'allamuna fil markaz kamithlikum antum, والذين يتجولون في الشوارع والطرقات لنظر النساء هل يستوون؟ أجيبوا يا جماعة. أنو مقصيبوا شيخنا لا يستوون. فأنت الآن تتلو القرآن مثلا 15 ساعة، sibuk daiban hambuk sa upama syab wa huwa yatajawwal wa yabhath anil mata'im, maglawag singkatan amuin food chain din dia sambuang ka magsibuk. Jawab, la yastawi, di magsibuk. Ang kandalong Imam al-Bukhari fi sahih wal Imam Muslim fi sahih, وهذا الحديث متفق عليه عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي لون إمام ابن حجر يفهمه في الدين. بان إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا فهاته النياك وهبق آغم إسلام. ومفهوم المخالفة في أصول الفقه، إن مفهوم المخالفة بنها أصول الفقه أي إن دئك بيأنسن الله سبحانه وتعالى إن أمين كرايوان دين دون كنيا لا يفقهه في الدين. Di siapa hatihun hapag agama Islam. Di siapa ingatun hapag agama Islam. Kamu rin di deng ha binaybayan malayo. Aun na rin kanyo ring habasilan. Aun na rin kanyo ring halupa sug. Aun na rin kanyo deng halupa del norte. Aun maray deng kanyo ring hapalawan. La qaddar Allah. Yujad walakinahu yatakhabba law singkwan. Timat min Palawan. Miyari kamu hasupaya maksud sabab in Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah waffaqakum likulli khair. Tiyawfikan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala likulli khair. Demikian rawal Imam Abu Dawud fi sunani wal Imam At-Tirmidzi fi sunani عن أبي درداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. لماذا تضحك يا شيخ؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا وفي رواية يلتمس فيه علما، رواية إني وهو حديث صحيح، يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Ay yabtaghi inihangot hiyahangad hulat niya manuntut siya ilmu. Inhiyahangad hulat niya mahinang siya biyasin agisin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ واصلوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. أي فلولا جماعة قليلة يتفقهون في دين الله bang sadjalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na nagkainagunan amuin himati sin pag-agama Islam yatafaqqahuna fi dinillah
ta'ifatun qalilah. Nafar, mga Arab, idha utliqat nafarun, idha utliqat kalimatu nafarin, bima'na jama'atun qalilah. At naman tiyo dah. Alladhina wuffiqu likulli khair. Wuffiqu ila talab al-ilm. Ang katiyo dah. Ang katiyo dah. La hidayata linnas long Syekh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala illa bitalab al-ilmi wa wujudil ulama. Wairun hidayah tamanu siya buat malingkan imari siya imingat simpag-agaman niya. Syekh na? Imingat siya simpag Tuhan niya. Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala fi manzumatihi ash-shahira Sulamul wusul ila ilmi al-usul long ni awwalu wajibin ala al-abidi ma'rifatur rahmani bit-tawhidi idh huwa min kulli al-awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayaman yafhamu. Amun ini awwalu wajibin ala al-abidi. Muna wajib pia amin subainatu ingatun. Nayari kamu bihaun alhamdulillah. Hamdan lillah. Yari kamu nangadji supaya kamu imingat sabab wala nyo keingatan in sugpat sin hadith long sin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. الملائكة لها أجنحة أليس الأمر كذلك؟ أليس الأمر كذلك؟ بلى إن ملائكة أون بك نلون سن رسول الله وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Long hi Imam Malik rahimahullah unulong ni ma'na simpag iyanun sin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam long niya bathul malaikati bid-du'a. Amu impasap lagun sin malaikat induahan inhambuk talibul ilm. Tad'ul malaikatu lahu bil khair. Duahan siya pakarayawan. Yari kau nanununtut din di ihalom sim masjid. Tahuffu bikal malaika. Yari rin di im malaika. Wa in kana ba'du asyurrah. Misamping kiaw ng singkaybanan syurrahul hadith. Zahabu ila ghairi dhalika. Impapanaw nilalong niya haqiqatan. Bima'na hibutang tuod sim malaikat in ajnihaniha. Ridha patalibul ilm yari halawm pagpanuntutan ilmu. Wala panatalus dito yung hadith. Wa annal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Allahu akbar. Sabunnal tuudlong nin alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard. Pangayuan siya magfira kaampunan sinyat tumanuk-manuk limulupad hataas sin langit. Lukluk na kamaya-maya. Pangayuan ninhambuk alim sin amuin kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pa manuk-manuk. Misan in kiaunan sin amuin kaum buhalawm sin dakat. Mga yuda kaampunan imbang man ampununin alim yaun min jami'id dhunub. Deng hakatan sin pardusahan niya. Wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Bang mukitaon in amuin bulan damlag
hahirad sindakat, long tadakat malamawi. Nagpasandong-sandong kau, imatud kau pabulan, kita aba in daya, ad-daya, bukunin sa ad-daya. In daya, simbulan, kitaun mo iwan sin daya, sin kawakib, jama sin kawkab, amo na inuno? Bituun Allahumma barik. Bang muaturun, unuin labiin amuin nur, labiin amuin ilaw niya sa haya niya. Idaatul qamar, labi siyaring sin idaat al-kawakib, nabihan daing kalabbihan sin alim. Kanda ayaw niyo gura-gura in wadhifa kakahinang sin alim. Pag-ihtiram kamu insyaallah marira kita papag-ihtiram ha mga alim ulama. Marira kita paamuin pag-ihtiram baligh ghayat al-ihtiram. Bukun nakaingat ko si mubtada wa khabar khalas. Jagahan mo na inhambuk alim maghutba. Jagahan mo na inhambuk amuin nanunun amuin humutba dimil kay mo mau'idha. Long niya inyaun subay mansub, inyaun long niya subay marfu', inyaun long niya may tamafa'il khamsa wayrun niya hinang, may ta inyaun hal, may ta wayrun niya hinang nasab, may ta inyaun ilalu tis'in wayrun niya hinang. Barakallahu fikum, nabukum bihatin talibul ilm. Mari rakitan. Wa annal ulama'a warathatul anbiya. In ulama sila na ini in warith si mublih warith si mga anbiya. Wa annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. In inilong si mga syurahul hadith minhum al-imamu al-jabalu al-muhaddith Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, in inilong niya kinayatan anid dunya. In mga ulama wala kau amuin o in mga anbiya wala sila nagpusaka simpangartaan sa uno impyag pusaka nila. Walakin warathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Na in ba'rit tuzaida limazid at-tawkid. In kari asali niya akhadha hadhan wafira. Nasiban tamma. Wala in mga anbiya nagbin kay mo pangartaan. Walidhalika sahhal atharu an Abi Hurairah radhiyallahu an kama rawahu al-Imam at-Tabarani fil Awsat sarta in haqihi Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani in hadith in athar yallong niya sahih. Hawaktu man imiyan ni Abu Hurairah radhiyallahu an li jama'atis suq haamu in ta'utabu in aghihi Abu Hurairah radhiyallahu an antum hahuna wa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuqassamu fil masjid. Nalong niya kamu jama'atus suq, ya jama'atus suq antum hahuna, masi-masi pa kamulong niyari, wala niyo kalong niya kaingatan sinyat to na piagbahagian in amu in pusaka sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nakarungog in mga jama'atus suq, in mga tautabo unin hinang dhahabu fayahra'una ila al-masjid, nag-us-us nalong na nagbahagi na pusaka, nagbahagi na sin. Limingkod kita lang na rendi hatabo, bang hindi arang taista. Wayroon na mausaha, tabot malingkan 700 din taas niya puwas na.
Waktu nila man diungog, inagisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah. Nag-us-us sila fayahrauna ilal masjid falam yajidu. Wayruun kiyawaakan nila illa hilaqan yata'allamun. Buat malingkan in kiyawaakan nila biya na singkato ini hilaqul ilm. Farajaw ila Abi Hurairah. Nagbalik sila matukan Abu Hurairah. Dhamma Aba Hurairah. Wa'atabahu. Siyusun nila, may taaya Aba Hurairah, limada qulta kada wa kada wa kayta. May talong niya bihat tinagi mo kamo. Mangbukulong na pilanin na untong na mo. Akan akon nila na bangsad jabi akato maray na. Paigon mo kami long na intaw sinuntong. Pakatuon mo kami wayroon long niya kabakan na mo. Buat malingkan amuin mga manusya. Fi hilaqil ilm. Faqala Abu Hurairah. In agihi Abu Hurairah. ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Amunayan long na ya ahlas suk. In pusaka sin Nabi ni Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amu impiag us-usan niyo. Na wayruun sila nakapuso buat malingkan si makit in atay nila kan Abu Hurairah radhiyallahu an. Bisampay kiaunan sin amuin pusaka sin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam makawa na tuha pagtipon-tipon. Bisampay kiaunan sin pusaka sin Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan ha mga ulama. Yan ha mga ulama. Subay kita mag-ihtiram kullal ihtiram pa mga kaulamaan sing kita kibaruhum wa sigaruhum. Ayaw bang sokat na kita nakaingat amuin maniu tiyo ilmu khalas. Di ina ako rumungog pa mga ulama. Kana yalhan fil kalam. Kana yalhan fil nahu. Kana yalhan fil sarf. Kana yalhan fil balaga. Kana yalhan fil istiqaq. Nabukun kita ni bihatto ya talabat al-ilm. Antum tullab wa ana talib. Bukun kita ni bihatto. Subay impapaunon nato biya agihi Abul Abbas. Hakitab ni an-nasiha. Long niya walzam bitilabil ilmi bil ikhlasi. لكي ترى مناهج الخلاص اصبر واحرص على العلم. سبي يا أغرن علم سن إخلاص. سبي علم يا أنكن يا إنك إخلاص. hasupaya mahasil na to insya Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pag iyanun manzilah biya na sin amuin liyabayan sin mga ulama. Nahisim mga ulama pag iyanun. Isim mga ulama pag iyanun. In ulama baha pag iyanun bang maingat mag-khutbah? Syekhana. In ulama baha pag iyanun bang inkiaunan niyaun siya fasaha wa balagatun fil kalam? Launghi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an sayati zamanun dumatung long niya in zaman waktu yattup yamung niya hadlaw inilong niya qalilun ulamaukum afwan kathirun ulamaukum wa qalilun khutabaukum. Lahidu ma'i
هذا الكلام فيه فوائد أو فيه فوائد ودرر. Sabab bihaon in mi'yar, in timbangan sing kitabang di maingat magbisara bukun alim. Na'udhu billahi minal hawri ba'dal kawr. Banglong ni yatafa'fa bukun alim, yatamalmal bukun alim, yatabalbal bukun alim. Allahu Akbar. Kabbiru ya syabab. Bang naghutba yatafa'fa, khalas, bukun alim. In aghihi Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu wa ardah, dumatong long niya in zaman, hazaman nila na kauna, kathirun ulamaukum wa qalilun khutabaukum wa sayati ba'dakum. Nang pagmapuas sinamin baita ko ini kanyo, dumatong da isablong ni inamuin kabukaan singkatan. Amuin qalilun ulamaukum wa kathirun khutabaukum. Maajaib ko mang malingkat imbisara. Maajaib ko mang on flowering words sa bisara. Karuun ko bang inkiaunan sinaalim la yastati ay yu'abbir ma fi nafsih wa ma fi qalbih. Karuun ko sa mang malingkat ing kalam misan wayruun dalil naqal din ha Quran. Allahu akbar, masyaallah, hada alim. Walladhi ba'dahu laysa bi'alim. Walladhi ba'dahu laysa bi'alim, khalas. Natumtumah wala kita piyasaran sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biana sin hadith rawahu al-imam al-Bukhari fi sahihi inna minal bayani la sihra. Sabunnal tuud imagbayan imagdihil nasihat imagdihil mau'idah sunun aun doon kanya sihir. Unun sihir? Yu'jibun nas min kalamihi huwa. Ma'ajaybin manus hiya. Allahumma barik wayli minkat khutbah. Sabang mo itungunin nakal din ha Quran, nakal din ha hadith, nakal din ha kaul sin sahaba. Nakul 5%. Sa naajaib ko sinlingkat simbisara. Nabukun niya timiyar ya tulab al-ilm. Imiyar timbangan bukun amoy magpalingkat bisara. La. Hangkan dalong sinhambuok syair. Long sinhambuok magdaraman-daman. Fi zukhrufil qawli tazyinun li batilih. والحق قد يعتريه سوء تعبيره تقول هذا مجاز النحل تمدحه وإن شئت ذممت قلت ذا قيء الزنابر. الله أكبر. في زخرف القول hapag palingkat niya sinamuin bisara niya wala tatu'i kaingatan tazyinun li batilihi inyat tumahinang amuin hikapangari-ngari simbisara niya mahinang niya to flowering words. Mahinang flowering words. Bukon siya mahinang alal haq. Long mo ikaw mag-us-us tuwan. Sababin siya yaun mataud siya at ba. Sababin siya yaun pagyan nasawadul azam. Ibang kapag iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao bihat wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Nabukun bima'nain ibra mataud sila. Tumtuman niyo. Longhi Abdullah ibn Mas'ud. Al-ibratu bil haq wal kathratu bidunihi la yanfa'. Ay wal kathratu bidunil haqq
la yanfa. Indag bustibayhu anlong niya doon ha kasabunnalan. Ampalong na misan sila mataud bang wayroon din doon kanila ing kasabunnalan, tantuin sila yan ala batil. Tantuin sila yan ala butlan. Wayrong kasabunnalan ing kanila yan. Naon saun alim di maingat kailu magbisara biasin amuin kaya qissa hi al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin fi syarhihi wa ta'liqihi ala durusil balaghah. In aginya rito qissa kaniya hi Sheikh As-Sa'di rahimahullah hatungod sini Sheikh Muhammad Rashid Ridha min ulama'i Misrah nakauna muasir sim mga kaulamaan. Ando ka iluri misam maingat magbisara sa kana lahu tafsir ismuhu Tafsirul Manar. Aun tafsir niya sa di mayat magbisara. Bukun siya dhu balagha wa dhu fasaha. Ang kanda ayaw ko mag-us-us lang mo, khalas. Ana alimun bil lughati al-arabiyya. Igan nyo na lang ng ta'lik yan. Wa ana takallam wa tahaddathu bil lughati al-arabiyya fasahatan wa balagha. Sabab bihaun na hinang daisab bi'yar. Sim mga tulabul ilm, in amuin maingat hanahu. Di akulong niya, la adrusanna li ahadin la ya'lamun nahwah. La adrusanna lah. Di akulong niya manuntut ilmu kaniya. La ya'riful mubtada'a minal khabari. Di inalong niya kaingatan ni mubtada'a man khabar, pagus manuntut ako kaniya. Fahasya lillah, di akalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi minal hawri ba'dal kawn. Hangkanda sadaka al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullah. Hawaktu niyaman nasabbut in athar an Marwan ha iqtida'ul ilmi al-amala, ha kitab ni iqtida'ul ilmi al-amala. Long ni hatungod sin ta'allumun nahwi awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Allahu akbar. Al-an kana laka syughl ma i'rabu kadha wa ma i'rabu kadha wa tarji ila ajurramiyya wa tarji ila mulhat al-i'rab wa tarji ila qatr an-nada wa tarji ila alfiyat ibn Malik wa tarji ila al-mughni wa tarji mashghul ko haawal bidaya sim pagpanuntut mo ilmu. Doon man nakaingat na kau yatto na inumu hataas wa akhiruhu baghyun. Tumtuman yuto din asar ini. Ayaw ka mo mahinang biasing kaybanan gura-guraunin ulama sabab sin khata hanahu alhan nahwiya man yu'tiyu. Ayaw tuod ka mo mabiyasin bihain. Sabab amu inin afat. Sakit sin amu in tulabul ilm hazaman na bihaun. Ibang kapag yan di akulong niya manuntut dito sabab la ya'rifun nahwa. La ya'rifun nahwa albattata. Ayaw ko ya talib al-ilm mabiyasin hatu biyasin kanilayat. Wa'allaka Sheikhuna Jibril Qamar al-Atyufi long nin aginiya biya day sabyat tulong niya haamuin manununtut sin ilmu tajwid. Ay yasduq in qawl yat tulong niya yasduqu li talib at-tajwid. Manuntut siya tajwid, doon man, an-nunus sakina, mga ka-ahkam niya, al-mimus sakina, pag-ubos, gura-guraun niya na pagwi niya, misanhi ama niya. Uy, ama, ikaw magbiyan, bukun saan biyanin hukuman? Uy na, idhar saan? Uy, khfa. Allahu Akbar. Bukum bihatun tullabul ilm.
intul labul ilm, subay siya pati babaon. Ayaw siya masubsin syuhra, mabaya simikat. Magpost sa Facebook katan ni post nakal singpan akwal si mga ulama, asubon mo di kay nga ni masdar. Mga comment babae, Allahu Akbar. Syekh na. Sakalitu riya'an nas wa sum'atan. Aon-on kakitaan niya po sradon. Allahu Akbar. Amo na ini pagtawagon ulama syabakiyin. Amun yashghaluna anfusahum bil internet long si mga ulama fakat. Fil internet alim wa qala. Pag kita to nakal deng ha WhatsApp, nakal deng ha Instagram, nakal deng ha Snapchat, nakal deng ha Facebook, nakal deng ha Google. Allahu Akbar. Fa ayyu alimin hadha? Isbir. Sabab in ilmu bukun magtuy adlaw ini simud ko fa agdiya konsum alim. Uy, uno yan, Instant Express. Wayroon Instant Express alim. Lang mga diya ko rito hado kayong hula 2 taon sa Japagui ko, may nang na ako mufti. Fahada la yajuz. Wala yanbaghi. Al-ilmu qila fihi tadarruja. قد فاز من بعلمه انتهجا أي العلم التدرج لو موسمود ako paaddiya o nabakron ko mahad thanawiya na in marhala ko kabayaan ko lang muka tuwan haadlaw ini subay ako fasal alif magtuy syi'ta wa abayt sibu da immabaya kaulong ni Iban Sindi lalong simmudir imshi wad'un nas wantafi' bihim. Imshi, panaw na kaw, pagdakwa na kaw, iban sin magbumpaat ko kanila. Aw wanfa' bihim. Mandari sa wantafi' bihim, mag-intifa ko rin kanila. Bukum bihat, naon niya ni sab, biasin agisin syair, manamung tamung simpanamung sin ulama. Syekha na. Sahib al-Mawrid. Manamong tamong simpanamong sin ulama. Wailong na rin din mudir. Si mudir na to. Al-Sheikh man? Mahmud. Wailong na rin di Al-Sheikh Mahmud. Khalas. Al-an ana naib Mahmud. Fahada la yajuz. Ya syabab. Tagariin daur mumahinang kaw alim amuin nagtuyo kimawa sin alkitabu was sunnah sabab biya na sinagi ko kani wayroon express sa pagpanuntutan ilmu. Inna sanulqi alayka qawlan Allahu Akbar. Sheikhana muraja ma fi shlong sin Arab. In qawlan thaqila long Imam Malik rahimahullah amunayat tulong nin ilm bukun siya makaan. In ilmu mabugat. Di mo siya makawa 2 adlaw 2 tahun 4 tahun 5 tahun. Bal tiwal al-haya. Subay ikaw manuntut ilmu ayaw long mo nakatalos na ako fil jami'ah. Nakatalos na ako fil mamlakatil arabiyatis Saudiya. Nakatalos na ako lang mo fi Ordon, nakatalos na ako lang mo fi Libya, nakatalos na ako lang mo fi Sudan. Hula mapasok. Law mo khalas. Intahal amru rahimahullah. Nabukon. Ayaw ko magtuy manamong tamong simpanamong simbukon kay mo. Long sinhambok syair, man tazayya bi ghayri ma huwa fi, fadahathu syawahidul imtihani. Nahisiw-hisiw lang na manamong tamong simbukon panamong niya. Biadasan simbang aun iban mo, siulog mo adlaw jum'ah, yawmal khuruj intamungun niya bukon kayan dugalan kay mo. Bihat tura amuin ilmu, bangkaw mabaya mahinang ulama,
pagtuyo kaw, long mo, ay ko magyambihan, ubos talong mo in riasahin na Sheikh Al-Albani rahimahullah, wa Sheikh Al-Uthaymin, wa Sheikh Ibn Baz, wa Sheikh Al-Luhaydan, Al-Hay Al-An, Marzuki, alhamdulillah. Ubos na lang may mga daur nila ini. Ubos na amuin, pakaradyan na ilmu, doon na napusot ka nila. Na ayaw ko mag-iyan bihat. Tulong Imam Ibn Wardi rahimahullah, wala taqul kad dhahabat arbabuhu fa kullu man sara ala darbi wasal. Allahu akbar. Ayaw ko lang ni mamong ubos na mga daur nila ito. Bangkaw nagtuyo, tumtumatuan, ikaw raim makapuso. Wala taqul kad dhahabat arbabuhu. Ayaw ko mamong ubos na. Sheikh Albani, Sheikh Al-Uthaymin, wa Sheikh Muqbil, ubos na ito sila katan? La taqul. Sila ito katan, biara kay mutimag na tagna hamababa sambil sila timaas. Ayaw ko tud ibot kay mumahinang kautim sapaw. Amuin mabaya simikat, mabaya manamong tamong simpanamong sinulama sa di isab magtuyo. Di isab himinang sabab amuin hikahinang niya daan asupaya siya bang siya mabaya ianun alim, fahuwa alim. Nalong sin syair, sambil long niya fadahathu syawahidul imtihani. Dumatong inadlaw, maasubo siya sin ilmu, ha la adri. Faida suila ang mas'ala, fayaqulu la adri, bi'asin jimatu kantawmal hakim. أم إن كان الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقص هذه القصة ويحكيها دائما في كتابه. Hitawm al-Hakim, anak siya tabib, doktor, mataud kutub. Ang kandari mahinang dalil in kutub hiya ma'mu mahinang misab ilmu. Doon man Hitawm al-Hakim, nawafat na hiya ma'niyah. نوفتنا هي مأنية الطبيب الحاذق الفطن الماهر. نوفت من هي مأنية هيوتو كايلو ننمون تمون نسمپنمون هي مأنية. وبعد ذلك وفد الناس إليه. Tiyudyo na siya si Manusya. Hiarap na siya si Manusya. Nawafat man hiyama niya, wayron nakapangasubuhan. Siya nalong ni ana alimun al'an. Allahu Akbar. Inakulong ni alim na bihaon. Fata zamanu abih. Mas nalong ni zaman hiyama. Wa ana al'an alim. In kiaunan sin sulat sin Arab, bang kamu makakuha hula, makakita kamu makhtutat sin mga amuin kutub. Sibu dakan kutubut tafasir uno kutub nakauna. Wayruun siya sunun nuktah. In shin, di mo kaingatan bang sin atawa sin. Sin atawakan shin, di mo kaingatan. Inta, di mo kaingatan. Imba, wayruun nukta niya. Doon man na masa-masa na siya bihan. Halas. فهمت وصلت إلي المعلومة لون سم mga Sudaniyin فهمت شنو مش بلون كهاتيان من ها doon man na masa-masa na Hitawm al-Hakim sambil na asubos siya simano siya mo miyong kane himarap timudyo faqalu lahu inagi kanya simano siya amo intimudyo maun kanya. Ya Hitawm al-Hakim, basa hakuno long nin agi sin ama mo yan den ha kitab yan. Faqara, Allahu Akbar. Falamma qara'a lakhbata, bima'na piyagla mo kayo niyan ang pagbasa niya. Faqara hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-habbatu as-sawda wasilu dawaun dawaun likulli da. Faqara'a hadal jahilu, long sin jahil ya tulong niya, al-hayyatus sawda dawaun likulli da. Khalas, al-hayyatus sawda. Ta'rifuna al-hayyah?
al-af'a, al-thu'ban, al-hayya, amuing kubra. Natuan, pagbasa niya, ya Abdullah, al-hayyatu sauda, dawaun likud. Kaftan nas. Nagifta na siya tuan. Kanday ka mo mag-uso sa pagifta. Al-hadar, al-hadar. Kapag us-us sim pagifta. Nagifta na siya. Imano siya miyanaw na pakitong desert. Doon man pagpanaw nila na naggaw na sila al-hayyatus sauda. Fala dakathum. Bukon ni sabakala, sabsumbukon siya af'a. Illadaq bima'na. Ha? Sahibul mawrid. Syekhana, tiundok. Tiundok, tiuklaw. Tiuklaw, Tagalog. Tiundok na sila. Nakailu, famatan nasu minhum kathir. Mataud miyatay kanila. Sabab sadyasin fatwa, batila, mudda'ah. Mataud miyatay. Nabihat tutumtumun na to, insubay kita niyo manuntut ilmu. Dihilanta ka muhipamin ko kanin hambuk syiir, daran pagsabuto ni Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah fi kitabe. Man rama al-ilma bighayri shaykhin, yadillu an as-siratil mustaqim, wa taltabisu al-ulumu alayhi hatta yakuna adalla min tawma al-hakim. Tasaddaqu bil banati ala ar-rijali, yuridu bidhaka jannatan na'im. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا وجزا الله إخواننا القائمين على هذه الجهود. بارك الله فيكم. نعم.